Amakuru yabanje kujya ahagaragara yavugaga ko mu ijoro riva ku wa gatatu z'ukwezi kwa mbere rishyira kuri uyu wa kane z'uku kwezi kwa mbere n'ubundi mu karere ka Musanze ngo hari abantu bagera nko kuri 40. Birumvikana ko ni imibare igereranyije ukurikije uko abantu bababonaga ariko nta wigeze ababara umwe ku wundi. Byavugaga ko rero abo bantu ngo bari bitwaje intwaro gakondo ziganjemo ibitiyo n'amasuka n'imihoro n'ibindi bikoresho nyine bishobora gukomeretsa ariko bya gakondo, ngo bagabye igitero ku nzego zishinzwe umutekano zikorera mu gishanga cya Gatare, bikavugwa ko icyo gishanga gicukurwamo zahabu. Bakaba bari bagiye ngo gushaka uko bahacukura mu buryo butemewe n'amategeko, bagenda bashaka gukanga izi nzego z'umutekano zikorera muri icyo gishanga, ariko izo nzego z'umutekano zirwanaho zibasha kubasubiza inyuma ndetse zinahamagara polisi yaje kurasa mu cyico umwe, abandi barirukanka ariko hari n'undi umwe ngo waguye mu mukoki arakomereka birangira aguye kwa muganga nk'uko amakuru dukesha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru ni IP Ignace Ngirabakunzi yaje kubitangariza. Telefone rero tukaba turi kumwe nawe, ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru. Hari mu masaha ashyira saa 8 z'ijoro nibwo polisi yatabajwe ko hari abantu nyine barimo bajya mu bikorwa bitemewe byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Nibwo polisi yatabaye irageze isanga abantu bakaba muri 40 bitwaje ibikoresho by'ibitiyo, amapiki n'amasuka. Ubwo mu kugerageza mu kubafasha kugira ngo baze muri ibyo bikorwa no kubagira inama, barinangira baburira barinangira muri ibyo bikorwa. Rero nibwo bashatse kwisagarira, umwe muri bo icyasira mufata Imana. Harashwe bangahe? Abandi harashwe umwe, abandi bariruka. Mu birutse hari uwaguye mu mukozi aza gukurwamo ajyanwa kwa muganga nawe aza kwitaba Imana. Ariko wazize isasu n'umwe? Harashwe umwe. Yego. Hanyuma aba bantu kuba ari 40 ubwabyo umuntu abyumvishe yavuga ngo si ko ari benshi, bafitanye solidarity imeze ite, bahuye gute kugira ngo baze ari 40 bose baje gutyo, bituruka kuki afande? Ni ahantu hasanzwe bazi uko babujijwe kuko hatungwa na leta. Rero bakeka uko arimo mu by'agaciro, ugasanga ni imirenge ibiri, abantu barakorakorana nyine kugira ngo bireme n'imbaraga bashake gusa n'abakanga inzego zihashinzwe kuharinda. Ubwo rero niyo mpamvu dukeka ko baza ari benshi. Ubwo izo nzego zishinzwe kuharinda nazo nizo zatabaje polisi iragendera abasanga, ibyo byose biza kuba nyuma. Hanyuma aba bamaze kubona ko bigenze gutyo, hari amakuru avuga yuko ngo hari n'umupolisi wahakomerekejwe, akaba ngo ashobora kuba yakubiswe na bamwe muri aba ngaba. Uko ko byaba ari ukuri? Ntabwo ari. Abapolisi nta mupolisi n'umwe wagiriyemo ikibazo? Nta kibazo na kimwe. Okay. Ubu kugeza ubu hafashwe bangahe? Ubu uko ari 40 uretse aba bapfuye abandi bose bagiye? Urumva muri uko iyo habaye icyo kintu cyo guhunga akagira ujya mu byago n'ubanza gutabarwa. Yego. Rero uwo nguwo waguye mu mukoki yabanza gatabarwa ajyanwa kwa muganga. Ariko ubu iperereza birakomeje kugira ngo n'ababigizemo uruhare bose bazafatwe babibazwe. Ni ukuvuga abagira uruhare mu gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko, yaba bitwikiriye cyangwa se babikora manywa y'ihanga. Bivuze ngo nta batawe muri yombi kugeza ubu? Ntabwo baratabwa muri yombi, ariko ibikorwa byo kubashaka birimo birakorwa. Andi makuru yavugaga ko ngo humvikanye amasasu arenze rimwe. Ukuri ko kwabyo kwaba ari ukuhe? Amasasu arenze rimwe? Niyo abaye hari n'igihe barasa baburira
kugira ngo bumve yuko koko barasa. Iyo rero bidakunze hari igihe uw'ibyago ahura na ryo. Hanyuma umuntu wabyumva yavuga ati se abantu bagera kuri 40 kwikora bakaza bitwaje n'izi ntwaro gakondo bagashaka no kurwanya inzego bikagera ubwo baraswa, akavuga ati ahari abatuye muri aka gace bafite ukuntu bafite solidarite negative cyangwa se bashaka kugira ngo bakoresha inzego cyangwa bazisuzugure. Nicyo koko mwavuga bafite imiterere imeze gutya abatuye muri aka gace mu murenge mu karere ka Musanze? Ntabwo twavuga ko bafite imiterere imeze gutya, ariko ubwo kiba kigaragara nuko abantu batumvira rimwe, kuko ntabwo bose bagaragara muri iyo miti. Inzego zibishinzwe zaba iz'umutekano zaba iz'ubutegetsi bwite bwa leta zikangurira bariya abaturage ndetse zinahakorera n'inama n'ibikorwa bitandukanye, bijya bumvira bakanabaha amategeko ko hari amabwiriza agenga aho hantu. Yewe hajyamo na dorone yo kwibuka hejuru y'ingo zose zikorera hafi aho ngaho, kwibutsa uko babujijwe kuhakorera ibindi bikorwa, ahubwo bakubaha inzego zirashinzwe kuharinda. Rero ikigaragara ni uko abantu batumvira rimwe, kuko ntabwo ari bose babyishoramo, ariko ku bufatanye n'inzego tuzakomeza kubigisha, ababyemeye babivemo kandi bumvire, abatabyemeye tufatwa tukabibaza. Kugeza ubu byifashe gute? Ndavuga ku ruhande rw'umutekano muri aka gace byabereyemo, abaturage basubiye mu mirimo yabo bisanzwe nyuma y'ayo masasu, harimo nayo kuburira muvuze ashobora kuba yarashwe, ubuzima bwaho bwaba bwifashe gute? Abaturage baraho bafite umutekano twese, kuko ibyari bibabuza umutekano byabutsemo, ubu bari mu mutekano twese. Yego, reka tubashimire afande. Twababwira ko atari ubwa mbere ibikorwa nk'ibi ngibi byo gushaka kurwanya inzego bikozwe n'insoresore zishaka gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bibaye mu ntara y'Amajyaruguru. Mu gihe cya vuba nabwo muribuka ko mu makuru BTN yabagejejeho harimo inkuru y'abagerageje kurwanya inzego z'umutekano bavuga ko bashaka guhorera mugenzi wabo. Uwo mugenzi wabo akaba yari yarakubiswe ngo n'abarinzi b'ikirombe, hanyuma bashaka kurwanya inzego z'umutekano ngo mu rwego rwo kugira ngo bakore ikimeze nk'imyigaragambyo bashaka guhorera uwo warakubiswe, nabwo byaje gutuma polisi irasamo umwe nawe araswa mu cyico arapfa. Ibishimangira rero ko mu ntara y'Amajyaruguru hakenewe izindi mbaraga mu rwego rwo kugira ngo aba bashaka gucukura mu buryo butemewe n'amategeko amabuye y'agaciro babashe guhashywa, ariko no guhindurirwa imyumvire kugira ngo bave mu bikorwa nk'ibi ngibi byo kurushaka kurwanya inzego z'umutekano. Shadrack Niyonsenga, iyi ni BTN TV.